Slenderina Sirius i Granny Sirius. Bilo bi se po Ja imam svaku Slenderinu instaliranu, ali ono, unofficial PC port. Ja kad sam bio manji sam instalirao Slenderinu i svaki dan... Da, Danilo, znaš da si ti bio u pravu, doslovno sam piše da se zove Granny koji se crta Slenderina Universe. Ja to Main nisam, antag- ja sam sam to tako. Da, ali piše da se tako zove. Main antagonists su Slenderina, her mother, her husband, Nosferatu, znam tog lika. Ej, Her child her and Granny. husband se pojavljuje 2 puta. Kako ide na? Nosferatu, znam kako izgleda. Čekaj, ja znam ime za skoro svih od njih. Ok, Slenderina, Olivia. Ok, dobro ne znam samo za, znači Granny's mom je Angeline, onda Slenderina's husband Nosferatu. Ajde, Danilo! Yes! Hajde, Koliko? napokon, beba umre. Danilo, a čekaj,